Manipur Touba Mathou haina Mahar Regiment ke personal na thinkiba Gwaltabi ki thokdok thigatpagi Enquiry Committee ki report numit nini ki mamangda langkhalakre haraklei Penningai Oiraktrabadi independent inquiry Touba Mathou Tarakani haina Coordinating Committee on Manipur Integrity Cocomi na phongdorklei ngasi Cocomi na thador ki bachero lamada thokdok asiga mari lena Manipur ki governor na inquiry tawduna asumba thigatkani haina tharakiba matam henkibadagi ngarang Cocomi gi mioi tarun sabat timamana inquiry committee gi member ga News Secretariat Inquiry status Kangdonaba Unaduna Wari Sanaki Inquiry Committee member na Hariba Inquiry report Loyaduna Hokiba Jungi Tang Tara Marida Lankat Krehana Hiraki Hosiki Inquiry report adu Manipuri Governor Officer Lakre Lankat Kriva report Asigi Sapsaba Warula Dumiamda Tamoy Sena Asumba Wafum Pondoka Bane Loydena Sana Batabok Pakana Bohanabiu Karigumba report adu Miam na Penningai with the Batoklabadi Hena transparent oiba accountability Legadaba independent inquiry ama amuk Taubagi Tangai for the Lakani Governor na Semkiba administrative level ge inquiry committee si Penningai oide Hana Akangai Sina Haineraga Lakibane Marabaduna Gwaltabi Watoki inquiry committee report Yumpa Moduna Todoki Asumba Well Lepak Miamda Tambiu Amadi Miam na Kaurang Ngai Bene Haina Serolasi the Pondorli